Talafatu le swafa man malolo tato li faolo Yesu Kiriso le nitu la le fiafi. Ile tato e fo le tato por kalame. Ya. Ato no fo e fo lau sila mai ya. Lo ni tanga te lunga fo le ni por kalame. Ya ai lo se me fo i tangata o le tua le tala noa i le malo le tua. Praise the Lord. Ja, fia foi le anganga le nei tula le fia whapena na whatalo whātu wōma pāanga umo tātou por kalame nei. Jesus is the answer. Ja, I loto soi fua lau le lei le ngata foi lea ia. O whamanianga o lo whapena na whamanuia I pēle tua le nei foi tua o le tātou ainga o le tino kiriso. Ja, o le swafalawa lea o whapena na mawailo tātou tasi. O le swafo le tātou li whaolo Yesu Kiriso. Ia fia foi o mole ni ava noe whapena na au nai matautua I le ne foi tua le tino Kiriso. I le tātou por kalame nei. Ia. E le se foi lo mole tua. Praise the Lord. Ia tonu foi ne te iwa le masani lau whalongo se. Whasoa foi le ne fia. Talo ai le nganga pa I nei whapena na. Peta lai mo tātou uma, ja, e whasinia le whatalo whai le, ja, I le sua foi le tiakono. Ja, po le auna foi le tua. Wa le tofinga le e pe e launga tasia o mai tātou. O ona le tua. Ja, e whatalo whatua I lau sunga. I le taitai o tātou po kalame po le whatonu foi o le podcast Jesus is the answer. I mo le nei ava noa ua whapena na maua e au nei foi manga lue mo le tua malona viinga me o tātou te whaia e tātou te whaia ina ia maulunga ina I wha maulunga ina le viinga o le tua. Ei, o tisa tonu le mwhai o na a matalor tātou por kalame pe tātou te talatala noa I se matau pule ne fiafi. Ia e au noa ma le whesilingia o le wheso swani o umana o mai le tua mu tātou. O le tātou wheso swani o ia foi leo le taitai. O le au whenga ruenga o malapa. A wā au noa ma le anganga pa ia o le tua. E le mawhai o na tautala tangata. Au noa foi ma le anganga pa ia o le tua. Ia e le mawhai foi o na iloa le tangata tautala. Ia se upu e tautala ai. Praise the Lord. Ia e o le ne fiafi ia la whapena o na au whai se tala a mataina e tātou por kalame. Ia no tātou taltano ai lea tu sa foi ma se mata upu. Tāpena ine le ne fiafi. Ia e whapena o na whamalosi ai tātou. Whai foi malutau ia po se whamalosi fo. I le tātou savalinga lo whapena o no tātou whianga iai. I le nei lalolangi. Na tātou te talo le tuolo mātou tamā. Fo I alevi inga I lau fionga. Mātou te awhea lo no whali I le nei tūla le fiafi. Se yo mātou moli atu le whawhetai a te oelo mātou atua o le whapongai o lo mātou wola. Whawhetai le ni aso, whawhetai lo mātou malosi, whawhetai le ola, whawhetai au whamanuianga tere le tino ato ma le nganga. Sa whapena o ne whamonui ai o mātou tangata o lau pule, o le mafuanga le walai o no mātou manuia. O lau whaasoa mai le tua lo mātou tama. Yeah. Ua mawhai e o na mātou maua le sosia mai a te oi. Whamangalo yo mātou a leu, ni asu, to se mea lava sa whapena o no mātou ngā lulu ai. Wā lava le tau atina ino na yo mātou a inga, le tuolo mātou tama, whamangalo I mātou o le whanau. Ia mātou o miongo manatu, ia, ina ngata fwilea.
Ia ni upu sa o mātou tautangia ni asu. Whaamamaina o mātou tangata. Mātou sa uni e whalongolongo i la upu. E te ao e te whetalaia mai amu i mātou le ni e whiawhia nganga pa ia. O oe lava o lo whiso soani o oe o lo te itai. O oe o lo whaia onga. O te walaulia oe whaamole a whio mai. Se ia e whetalaia se o mātou whalongolongo. Nā tia upu o le tangata. Ai whapena o na langona ina i o mātou lotu. O oe lava nganga pa ia. Na e whetalai le ne whiawhi. Whamanuia i lau whanau. Whamanuia i au tangata. A te leina lau whaunga lungo le ne pol kalame le tuolo mātou tama. Na ia vea o se tasi o vai puna. E whiinu ai lau whanau le ngā lala i lau amio tonu. Whamanuia foi i ai mātou umalawa la mātou poto le ne whiawhi. Au e whetala ia nganga pa ia. Ea e te sila fia mana o ngalilo lau whanau. Pa wheloa ia i la taulo mātou atua. Ia silia. Ia whawhanga ina peo mātou loto i lau amio tonu mala upu tama. Na iau mātou malolosi whaale ngai pea. Foi le vinga ia te oe tu maulu mātou whatau wa. Ono lo sua whapele Yesu. Amene ma amene. Ia. E whatala whatu le nea fiafi sua whapele Yesu Keriso. Ma wale awa noa e whapena o na pasoa ai ma tala nofo tātou por kalaminei. Ia. O se autu whapena o na manatu tātou te tala noa le nea fiafi. O le a maua mai lea i le tusia mataiolo na matau po lua suma lua. Lua suma le lua le tusia mataio. Ia a olona foi upo e tolus fuma le wha. Tolus fuma le wha, tolu lima, tolu ono, tolu fitu, tolu valu. Tolu iwa, wha se fulu. Tolu wha i le foi upo e wha se fulu. Ia e wha pealo na foi tawina. Ua wha longo le au farsaio. Ua le mautali a te ia le au sa tukaio. Ona lātou whapoto mai ei lea i le mea. Ona whasiri whatofo mai ei lea i a te ia o so lātou. O le ao ao tū la whonu. Ua whapea mai. Le ao a oe. O le whea polo inga. Oi le tū la whonu. Ua siri. Ona whetalaya tū wai lea o Yesu i a te ia. E te alo whātu i le li ilo o tua ma lo loto atoa. Ma loa nganga atoa. Ma lo manatu atoa. O le polo inga mua le nā malsiri. E whapena fo i lo na lua. E te alo whātu i le lua te tua oi. Ia peio o e lava i ate oi. O nā polo inga e lua. Wa au tu ai le tu la fono. Uma ma le au perfecta. Praise the Lord. O le nei mataupu sa mataupu loa fo i o na tala noina pe laungaina. I te tono whatawhai taulanga esi. Ai, o le taua ia tea o le mataupu le i le fiafile nei. Leanga o le whamanino mai i le fina ngalo moni au le tua. O le whetala iai ia le li whaola i le vaenga lea. Le o tau sao mai ai Yesu le mea sili o na taua i le tua. I le tusi a romalo na matau pa suma al whaafa pa suma al fitu. O le naetala no ai paulo i le whaamatala ina o le malo le tua. Mana tua. Ono o lo tātou vaitau. O tele ina o tātou tala noa. I mea tau lotu. E tā ua i tātou tangata kerisiano. Ai, o leisi mele peise e pele i loto tangata. Iau masani hui tātou e mea sina sio tātou atunu. E mea sina a Samoa. O mea sina Samoa i ele ngata. O langa tūmaleanga nu. I ele ngata fo i leo ni swafa. O mea sina i ele tātou te papena o na
Laltala. Umesina ye le whapena no tātou mimitai. Mo tātou whae e ai ma lawiloa I fui tātou tangata Samoa. Ai, a tātou tala noi le fionga pa ia le tua pese I o le mea sina lea. Ile fina ngalo le tua, o le mele tā ua I le tua. O le malo le tua. Mantua fo ina na mwai whatonu wa Yesu tangata. Ai eisi e, ai whame, ia mwai I o tātou mwai sa ili I le malo le tua, malana ami o tonu. Ea, ona, whapena la ia na whai e le tua mea uma tātou tamana na oai. O le talala le a paulo I le tusi a Romano na mata upa suma whawha upa suma fitu. Na e whamatala ina I paulo whame, o le malo le tua I le o me ai, po o mea inu. The kingdom of God, yeah. Nei, le runga la screen just by Britannia. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. O le tūle maleanga o le malo le tua. O le malo le tua e le fuaina ini mea tau mea ai, le ingi mea penga. Le fua ini me inu ma. O le winga fe au le tau mo le me. In the context, le au mai paulo I le matau pule. O kako koe mai rei, kako mka pule kanoi. Paul wrote these to address disputes among early Christians regarding dietary law and whether it was acceptable to eat meat sacrificed to idols. Matuan mele lena tupu ai whenga tuaima. O tangata fui, o tangata e taustu la fonu. O tangata e le ola I le whatua tua, ai ola I le tausinga le tu la fonu. O tātou le temile nei. O tātou o tangata o le whatua tua, mele le ne tau tangata whatua tua, o whanawa Abraham. E le ta oi tātou ni atali po whanawa Abraham, o ne whapeno tātou whananau mai. Ia Abraham. Ia ia leno ta ua tātou whanau Abraham. Ono lo tātou whatua tua. For Abraham is the father of faith. E whamakua leo whakuakua. Abraham. Ona ole. Tūlanga lena ia whatinoina. Nā alua Abraham ma le masalsalo. E whaoa leo tilo nā tali I ono le. Pinangalo le tua. Ai leo finangalo leo le tua. E le manao ia le tua e oti le tali o Abraham. O le tofoina le Abraham o le whatotua. Le ana lai ona whai Abraham o le tūlanga le ia ma whapena I loa na fifia I le finangalo le tua. Ia mata ua I lo ele ngato I o le wō le tua, a o ia o le tamao le au whatotua. Le ala I tātou le temine, we live by faith, not by sight. E ka kuke le, ma mawhakele le kula fongu. Langa o leua ka koe lalo le lofa tūno le tua o tai ala ina I tātou le anganga pa ia o le tua. A o tātou ma taupu le fiafile nei. O e tātou ti tala noa ai. E le kua inga ka ngaka lai mana o ile tua. Praise the Lord. Whaatala whatu I follow up. Yes. Praise the Lord. Whaataile ma tamai whaatala whatu fo I Polish ninja. Yeah. Praise the Lord. Ole, tātou ma taupu la. Nanga ai mai tau e whai upu e whai patosu malwha. Whai patosu malwha e mai le whai ale le whaonga lua o le wha Britannia me wha Samoa. Whai patosu malwha e le wha Britannia whai mai hearing that Jesus had silenced the Sadducees. The Pharisees got together, one of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Amen.
O le mali o le mele. E pese I o le a wai mai la wali e a o kuspa I po la wali e. O le a wai mai po ai mwhai wai ia kofoi ngai Yesu. Pe me whaalongo mai lau first sai. Amen. E whaalongo mai lau first sai. Makua ngua lau sa tukayu. Wale mawhai e lau sa tukayu. Ona mai le ia Yesu. Pe le mawhai e lau sa tukayu. Ona Valele challenge Jesus with the law. Yeah. Ngai sawa mal piko lunga. Yeah. Mai lo kama iba mai choti. Lalu wale mfai ka ko kama lai. O mai lola ia mala au farsayu. O mai lola mala farsayu. Mai la mela ko kama le mela ko kama le top por kula fongo. Praise the Lord. O mai la mela ko la ko kamane fe me pokor kula fongo. Sau e fesili nia Yesu to foina Yesu. E le wingo le tula fonu. Man tua whainga tuai, o le makua kele au kula fonu. Whao popo le se fulu tula fonu le nau mai le tua ya Mose mo Israelu. Whao popo e meisi kula fonu o whai e Mose mo Israelu, o ngor ki ngā Mose ya Israelu. E le whaalonga ka. E ke le ala kula fonu e kausi matanga te Israelu matanga te uteia. E ke ua o mai Yesu. E se maka upun kalangoa Yesu. E se ala maka upun kalangoa Yesu, e se ala mata upule o masai la o staulanga malau farsai o malau tusiu. Jesus now start talking about the truth of the kingdom. Le wa maka o kalangoa Yesu le ami o tonu le malo le tua. E le ngata e tala no Yesu le malo le tua. A te tala no fo Yesu le awala mwhai e ona saufa ngatanga te le malo le tua. Because this kingdom, e le mwhai o ngasonga old voices, na, e nga o tanga ka wa mi o kongo o tanga ka o whaola ina po tanga tau tue whanau fawina. E mawhai o na ngofo ko kongo le malole o le tua. Ia po leo le whawavau le tātou te whatatali e temini nei. Pe mele whisile la wali ia. Saul kanaka lea e profesa I le kula fongo. Just Yesu whai mai o le ale whatonunga. It's the command. It's asking about the command. Teacher, what is the greatest commandments in the law? O le ale whakongunga sili, lai le kula fongo. O le ale whatonunga sili o lai le tula fongo. Tali lo ma Yesu I, whai ma Yesu. O le mea mua, o le whatonunga mua, lai le tula fongo. Ia e alofa I le atua. Love God, alofa I le atua. O ngā sawa I lola ia ma le lisi o mea ia mga o ile atua e whai ile alofa o tangata e au mai ile alofa o tangata whai mai. Ia e alofa, e te alofa atu, ile e li ilo atua malo loto atoa. Mua le na. Love God with all your heart. Notice this. All your heart. Not some part of your heart. Ele sina vaenga o lo loto. E fai mai tātou te alofa atu le atua ma le loto atoa. Full submission. Full commitment, full submission. O le mea ngā le mga o ile atua. Le kio foi la. Langa nga o fo Yesu le isi vaenga le. Tangata umai le sauni whalongolongo le upo le atua. Ma sauni uni e whapenao na whaiala tau whitwhilinga tali Yesu e ve malima whaola. Pai mai, o le mea mua e whai mai Yesu. If you want to follow me, first deny yourself. First deny yourself. Now, kako whanga ngā uma mea le lalo langiringi. E se uma mea ngā kako kukupu mai ei ma ola hai. We grew up in different backgrounds. E isi tangata na whananau mai tono o whaolotanga, e isi tangata na whananau mai I se o langa e makua ma maua ma le atua, e isi tangata e whananau mai.
E le li o vale le nga me fa pau wa ilo. Ai, fai mana ye Yesu, if anyone wants to follow me, man ko le ave option. Jesus has given the choice to us. God has given us the choice to choose. Anyone who wants to follow him. So therefore, like a kalamele kua, fai le ke fia follow mai a kia Yesu. Fai ke fia ka muli a Yesu. Yeah, o le alava ko inga kangaka le ke iai. Po fea lava le mea ngai ola mai ai man kai ko ngunga mangia o onga mangi ko inga tu manianga. Fai mai Yesu, ia kangola ave ese uma mea nga deny yourself. If you are a well-known person in a community, Jesus says, deny yourself. Po eska ka fa mo e ko ai ngai me fai po ngu me fai le ala ko nga me fai ko le kalsia ma Jesus, ma Yesu deny yourself fa fiki o ya koi. O nga e fa kwa muli me o mele mo fai before we follow, we must deny ourselves. We must change our ways. Before we start following Jesus. La nga fa ele suia ka ko o fa nga ka yo ka ko muli ya Yesu. Le ala kala ngo mai ila ia mata upule le lusu malua mateo tala Yesu le felo ia i mala first say mantua. O le o uma nga mai lau sat ka yo mai mai ele sao. They all wanted to challenge Jesus. Ai a mata fo upule tolu suma fa mai. Hearing, who is hearing? The Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees. And then the Pharisees got together. Le ala o mai skama. Le o mo ki a kongo fiwe. E vau le mea e vai mai ele ia. Ia o mai le sia vaenga como fai mena ku konfik. E mai lola e leo faso solo anga i fai fia. Leo faso solo anga ia o fai fia. O mai lola ia o mai lo malato fesili le fesili nge lo e suhama. O le ale fatonunga e sili laili tu la fon. Ele o ask what is the greatest law? It's asking about what is the greatest commandment in the law. Nai tu la fon. Ja, fai mena makala Yesu. O le whaatonunga e pito sili mai e mawhai fwoi ono whaupune wapea. O le mea tonu ale fia e le atua. O le mea sili ona manao ia i le atua i le tangata. Ia e alofa atu ia te ia. Now, Jesus is pointing man towards God. Most of the times that we have now, o ke lo kaimia e kalesia e se maloko e se keminingi. E ke le inga peise i o e ka laika ka e whaasingo nga i le kalesia. E whaasingo nga i le loku. Ale kala ngoi ka nga ka e whaasingo ka nga ka i le loku. E kala ngoi ka nga ka e whaasingo ka nga ka i le whaiwhia. It's always put forward e kalesia, the church. Yeah. E o lo wingo le lau tala. Kala ngoi sis ka nga ka sa mo ese. Po ai lava ki kala i e mai kala ngoi. E always kala ngoi ka e try to promote la ko loku. E promote loku ka nga ka lea. Ma yon mako loku e le ingi me fai ma fa pengar kala ngo eska kale kala ngo ke mi e ma fu e ke lo fier kala ngo man pese i ola kom fai e promote pe campaign inga ia ko singa ku loko kanga i le la ko. Praise the Lord. E fato sina tu lo to tanga i le la ko ia o male kala ngo me yon mako loku le mamau ne la kala ke le fu yon mako versa e fa makala uma me ma ia ke le ka paka e manga ngai mo for fa sa e condition tu langa uma pena inga ia como fai nga wa ia kule loko nga ka loko ale nga fo ia u fa singor nga ka ile ile fia o mai ko fa fia o ia o ma ko fia o sa fa u mai mo ku spasi mo fa ilonga ma o le le yo la un ma ko fia o le lo fa ia ma ko fia which is all good but the thing is o le me ka ko mana tu e ta se kersian o le tatu o nang e fa singo ka nga ka ile tua. We have to point people to God. Alanga o le kua o ia nga ke whaia le swinga fau le tangata. E lema whaia se e kalesio na whaia se swinga fau le tangata.
Ai mai sia tangata ili whaolaina, poni tangata o laile te tonu I le tua. Praise the Lord. Me foi ngā renga ko mua ia Yesu le whamkalanga le kula fongo, le mai Yesu. Love God. Love God. Praise the Lord with all your heart. Ye alo whātu le atua malo loto atoa. Praise the Lord. O longa winga le se me vale le afaro loko I le kua, afaro loko I le lala. Ia pese furpa sengera loko I le kua, e vas furpa sengera loko I loko lua malo ainga ma isi mea. Fai mai Yesu I. O le whātonunga sili. Ye e alofa atu I le atua I lo loto atoa. E koru me kalangoa ia Yesu. The first one is mentioned now is the heart. We have to love God with all our heart. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Le was how mena walua. Ia fa pe na no foi na tu lo tangata atoa I le atua. Praise the Lord. Talfatu ia fa awolo. Praise the Lord. That's the main thing. O kanaka I loa fa kai le atua. Ka mai nga langa ke loa lo ngā kua. He knows where his blessing comes from. Ele a whaina wai mga ole kua kako ke whaonga inga mo kako karia inga na manuia. Everything that God wants to bless us with, e whai ele tua mo tātou. Ai pauar me mga oile kua is an acknowledgement of where we get the blessings from. An acknowledgement of where we receive life from. An acknowledgement of who he is. Ke kongu me o le kele o lau mori mau tangata e winga I le alofo le atua. O le launga fo ngā ke launga kua I ka ngaka. E ke kaule alulunga le pule la ke launga ai. When you share your testimony with people, that is you preaching to people about Jesus, about God. Because everything now you are sharing to other people, it's all your life that you will struggle with, o mea umanga ngai mafakia ai mai kinga ai ngai. Lea la wa fie kau waku ka ngaka. Langa le ke loa. Mai fiu ki ka milu. E lei ma se singa mawhai o whawhile muolo loko le mele ke mafakia ai. Anga ele alua I le atua. Ele maua kali o lo whawhika auli. Anga ele alua I le kua. Ele file muro loto. Anga ele alu I le kua. Ele le leilo wa inga. Anga ele alu I le kua. Ele le leile. E lua ungali. Because all these things, o mea umai kako ki whengai makako, ele ngaka, our personal life, our family lives, ia o leo langa whale tangata, o leo langa whale ainga, o leo langa whale kalisia, o leo langa whale nu. O mea umai, e oso whai umai ki Apollo. Because why his mission is to completely destroy you and I. Ai, whawhekai le tua, le sau Yesu, ia o kako mkaupunga Jesus came. O le lofo le tua la mai ai Yesu le usa lo te tātua na le ka kalango ke mingi. Ole, mea la mana o ile tua. Pesili la wali ia fe mei popoko kula fongo. Ai o lu Yesu ko il fesili le. Ia il fesili le mo kwa kala ia Yesu ma lo le tua mo fina lo le tua tangata. Me fole na la yona se tiel fa longo tangata ia Yesu. Ma mata lo le tamu muli tangata ia Yesu. Le tatu te fai tau le fe mo pa ia le tua. So se mea ia lo Yesu. O le moko ka kala ka mulu ele ka mulu skokas. Pe me o le moto tangata. A fi atu Yesu le mea moto tangata le folo tuai. Sau Yesu le ai ka mulu me le moko ka. Ai sia. Langa o le ufu ko a moa. Se kala ngoa. E mala malama yo lato loto mo lato mafatia. Kele o ke mi whenga ingai ka ngaka ia kala e whalongo I kongoni ngu. It's all about condemning it. Whamsino ina I lato o lato tangata leanga. E leisi tala whamalosi, e leisi tala e whesosoani, e leisi tala whalele kamu. Ai nga ole, whakinga uruan me le mu. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Mana ia le whaasoa ia po whinangalo le whaalia mai. E ele si taimi sa wakia Apollo, if I can read it up here. You may go through disappointments and things that don't make sense. God still has a great purpose in front of you. However, you can't sit around in defeat. Part of faith is trusting when life doesn't make sense. You have a responsibility to get back up, quit reliving the hurts. When God sees you praising when you could be complaining, He is going to show out in your life. The enemy meant it for harm, but God is going to turn it to your advantage. Amen. O le ka ua o le melea, ia lava lo o le sai. Lava lo o le sai. Praise the Lord. Whatever we go through in life, our patience needs to be tested. Ale kofo inga le o sai. E le mawhai o ngā kupuru whakokua. Nā tala noa e fo i ele whio pa ia le tuai tūna ngau mana. So, God says, Jesus didn't promise peace to us. E le isau Yesu e au mai le file mui a tātou. He never promised a peaceful life when we commit to Him. E le isau Yesu whapea mai. O le keimia karkongo ia kia ua le ale koe ui o inki ngā mang whainka. O le keimia ki whaolai ngai, o le aso sola o mo whawhika uri mo ele ai. Praise the Lord. Na sau Yesu mai le pelu, na sau e au mai, e whape nā ona, vai ina ai. Yo tātou whawhita uli me sele sei, ni kākua venga ma mawha matulanga whape nā. Praise the Lord. Ai o le ki au mea umaia. O alawa ko inga whawhika uli kākou keu iai. No matter what we go through in life, if you learn how to love like God, you know what? You can face anything. Why? Because out of love, you are going to submit your will to God and let Him work through you. Praise the Lord. O lesi o ka ua o lesi mele e le ka kauia ka kou ka ke siango o ka kou whaikio inga pe a o ka kou orang in whainka. If we face trials and tribulations in life, no one should be complaining. No one should be nagging about, why all this is happening. Why God? Why God? Why God? But the thing that we must learn and understand, sometimes it's good to face hardship in order to learn a lesson from it. It's good. Ranga e whape ke o lora while mua ia. Ke le mawhainga e lo inga lo malo si whaleanga. E ke masangi lo I mea inga o mea lele ke go through wai ma. You'll never face any hardship. You'll never face any criticism. You know what? You will never grow in spirit. Ke le ke malo si whaleanga. So therefore, e au ngale lo kako ui whawhikau. Let us not run from our troubles. Let us not run from the hardship of this life, but we should face it. And then say to God, what is the lesson here for me? O le ase, se o onga tau e mo mai le melea. Moa. Leanga, o le fina ngalo ato le tua. Ia whaata pena ina le tangata ina ia ato toa le lei. So we can face anything. Remember, e lo ka koungi victims. We are not victims. We are victors. O ka kou ka kamangu malo e lo ka koungi ka whainga. E alai o nga uminga whainga les ka langa lai whainga lo nga mawhawhau. Le tala noe le whionga pa ia le atua I whaimai. O le mea mua ia lo whātui le atua I lo loto atoa. O le mea lo na lua, maloa nganga atoa. Mea lo na tolu, maloa manatu atoa. Praise the Lord. God says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the area that most Christians fail. O ile si vaenga le tele na to lalo ele tele o ke usiano. E vai le mafofau, ele o vai fa pe ele o le leilo. Ele lo se me ala vai fa le give up mo fie. Give up mo fie ma lo si me lo fa fi kauli.
And then whaimela yo kako, safalo mahofau. I'm stressed. The moment you say you are stressed, you are admitting defeat. Or kemi ke fa pe fo yo ya ke I'm so depressed. You are admitting defeat. You're telling yourself that that's it. There's nothing else that you can do. There's nothing else. But we must remember, now he is dwelling within you. Wherever you go, we must remember that we are going with Jesus. And Jesus said, whoever loves me, whoever keeps my commandment, me and the Father will come and make a dwelling within them. Ora ke mea ke kalia Yesu ave malima faola fa mai Yesu mai kalia inga nga upu. Fa mai Yesu o mo ka mama ke mai mo ke ngofo fa kasi mai e ko kongo o oi ma. This is the thing. Ora mele e makwa le manga o ki apolo e ke iloa mo iloa. The devil will try his best to block you from knowing the authority that you have. Ora mele le len kidding of a vital noise tanga tapa now e kan firole kampela ko miskaka. Now, that is another mistake that many Christians do, is making comparison of yourself and others. No, we don't face the same battle. We don't face we all have different challenges. We all have different purposes from God. But the one thing that we are all have in common is that we have the authority given to us by Jesus, which was given to him by the Father. Jesus said in his word, all authority in heaven and earth and underneath the earth was given to me. So therefore, I am now giving it to you. So don't ever, please, don't ever. Just because other people have titles in the churches, just because other people are being used in the church, it doesn't mean that they are greater than you. No, no one is greater than anyone. Only God is greater than everyone. No one is greater than everyone. Ah, langa mga kua fo ya o nga Yesu e amaka mai lalo ele amaka mai lua. If you want to be first, lan me mo fai alu piko kua. Alu mo lalo. Learn how to be humble. Learn how to be ya walvalele yanga malu. Be graceful, be humble, be patient. Learn all those things. While you're living, while you're learning and living those things, and then God will come in due time. God will raise you up. God will raise you up in due time. And when He's ready to raise you up, He knows that He has to make your enemy see you. Just keep on remaining humble. Stay humble. Just let them be. If they say that they know more than you, just let them be. Praise the Lord. O ila wal tangata e whaiwhai mai atu o e whapea ke le mawhai se mea, you don't know how to preach, you don't know how to do, to read the Bible, you don't know how to pray, just let them be. All you have to do is try and keep on connecting to the Father. Don't give up. Don't let other people's opinion distance you from God. O ke whakangafo mga kuiskanga kai kule i se o e maletua. And the reason why they look why they talk down on you is because they are jealous of you. It's because you have something that she or him doesn't have. That's why they're trying to make you feel down so that they can be better. Hey,
ole fesili le fesilingia le fesilingia fe me pole ale le fatonu ngai sili fe me Yesu ole nei le tu la fo no sili ye lo fatu lo tu ma lo loto atoa o lo manatu atoa love God with all your lo loto atoa nganga atoa man manatu atoa o kusi foi a Paulo le kalangoa le mkaupulea na etala noi Paulo fa pea do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Remember, Jesus said, love God, that is the commandment. Love God with all your heart, with all your soul, and all your mind. Mafufa. Your soul is where your emotions are. Keep your emotions intact. And if you don't know how to control your emotions, give it to God. Hallelujah. Your soul. O mea umai e whai mai, ke ro lesi mea mga i mea. O mea e korunga whaia i le tua tangata. You and I, we have all these three things. Langa o mea e korunga whaia i le tua tangata man tua le matanga tal noa Yesu ali whai le tua tangata mai, let us come and make man in our image. He was talking to the Son and the Holy Spirit. Three of them created the first man. And their nature in part in the first man. And some of God's nature, we have this. It's just a matter of us reconnecting to God. This is God's priority for man, is to get connected with Him. You say to God, because the free will. The free will the free will that God has given each and every one of us. We have the right to say to God, God, I don't need you, I don't want you, I don't want anything to do with you. And God will say, I'm all good with that, but I'm not going to let you go. Because I know you will later on find out or understand that you need me. I'm just going to stand here and wait for you. I'll let you experience. I'll let you do what you want. It's a free will, because if I have to force you, I'm not a good God. Afa pe mga oka ko mga ole ku ola ka ko lon fin ngale fosile tu lon fin ngale itato. He's not a good God. Amen. Mena na fire tu was all fair. Even though he gave us the free will, but he also prepared the way for us to come back to him when we fall. When we have enough of this life. When we are lost in our own ways. When we have nowhere to go, God has already, while we are walking away from God, He was preparing the way for us to come back to Him. Praise the Lord, because He knows us very well. He created us, so therefore He knows us very well. Our beginning, our end, He knows everything. He knew it. And that's why one of the scripture that will prove this is when God said to Jeremiah, Jeremiah, before I formed you in the womb of your mother, I already knew you. Tough. We can live by ourselves on our own. We don't need the help of the Holy Spirit. We are smart enough to figure things out. That is the worldly mentality. Man, you have everything. You don't need God. You don't need God. You are smart enough to live your own life. You don't need someone else's to give you direction. You don't need someone else's to command you. Praise the Lord. Ole kia ngat ki Apollo le fai I ko kero ga. Le ale o tupur fa mo lu lungo tanga te lo la to poto a oina.
Le ala yo fa mo lunga tanga tele tele o me o fa ngola ko achieving. Fa ya la ko kala I did it. I did it. I did it all on my own. Amen. But little did we forget, it is the wisdom and the common sense from the Father. Le ala yo fa ngo pori taka kai. But imagine you have a pia vesi le tuol ma fu fa umantangat. How are we going to live? How are we going to distinguish things from right and wrong? How are we going to make choices if God will not put any pride in our heads? So even though mimika ka kailonga malo simalo potu alailo le 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 tua mankuon me vole le ki me ki apolo ia. This is the thing that Satan got kicked out of heaven. It's because of pride, too much pride. Vai le mele le o le petene le foi kala ngoi polo. Le pride of life, the pride of life, or the lust of the flesh. This is the three pairings. Le fire ki apolo ka kemi, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. O me e kolu lenga fire ki apolo eva le mkanga ko ilalo eva. Saul ki apolo ka mo fire lu ye Yesu the same three things. When he was tempted, same three things. This is the same pattern. Lenga whaanga kom wharikia pole whaanga ia Yesu. But Jesus defeated him. Praise the Lord. Lea la ua umare urua I kangaka. So o mai ia Yesu. A leo sau e whai ika kau kemingi. Le tino keriso. O le kele o kaka kemingi. O le ae whai inga le. The lust of the flesh. Kelo ke siango le iei. E ko anga le loku e fie fie e vivi le tua. Praise the Lord. Praise the Lord. Ai oki e le lust of the eyes. Tune na ua mata. Fa pea o ke le kuinga ngau kongo whatsa. E ke kuinga ngau kongo whatsa yo mata. E ke kuinga ngau le so se mea I le kingo. The flesh. Ea man me pe kosili o makuia. O le mea la le o wha mawalunga. O wha riri a vali. E ile si ka alonga fau le le ua. Le alu le keminga I pea le uka waku le wo okinga I Amerika ma. Le ka o le run it. Run it straight. Le e kuwaile si kama kamo e maris kama resi piko kamo e kuris kama resi piko o maile a fiko ai ronga kong. Vai po ai malos. That is called pride. Pride of life. Falilia valley. Falilia valley le malosi po ai malosi le kuronga malosi ris kama. Ai uma ea. E o ki kangaka. Vai le mele le mana o ile tua ina ia. Ia tupu ia tātou le mele. Ai manga o ale tua kako ke kongeki a kua ia ia mea uma. First commandment, the greatest commandment in the law is by loving God, and how we show our love for God is by giving him everything that we have. Giving him all of ourselves. Praise the Lord. Let him have control of everything that we have. Let him have control of our hearts. Let him have control of our souls. Let him have control of our mind. Onga ele masolo solo la ie kile ya fainga se me lo langi I lo langani. Malakula fonga I lua. Fai mai o le polo a inga mo mua le na malesili. Fa mena vai paton suma leiva. E fa pena fo I lona lua. E te alo fa atu I le lua te tua oi ia peio o e lava ia te oi. Now Jesus is talking about the second commandment. The second greatest commandment, because the first one is by loving God with all your heart, soul and mind. Longa lua. And then 39. And the second is like, it's like it. Longa lua kukusa leia male markula fonga momua. But it's towards the other person. Kula fonga momua lo fele tua kula fonga longa lua kukusa lele. It's pretty much the same. Jesus said, now you have to love your neighbor.
Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Praise the Lord. When it comes between the person and God, everyone wants to do the best. Everyone wants to give the best. Everyone wants to behave well in the presence of God. But when it comes between me and the other person, or you and the other person, now this neighbor, it's not technically talking about your neighbor at home. Kangaka le suso'olua fali. O le neighbor le fasingo ia le tua, Yesu le mataupu lea. Love yourself, love your neighbors as you love yourself. Is the very next person, it's the very person next to you. It could be your auntie, it could be your wife, it could be your husband, it could be that's your neighbor, your son and your daughter, because you can never, Jesus' teaching is saying that we can never say that we love God, but we hate our brothers and sisters. O le kele ia lau awala ki Apollo e kama whai whakupo le māsainga I le vausu. One of which is religion. One of which is religion. O le mea lea, maka upule me kauloku maka poinga. E le leilele ia le kalangoa eskangaka. E loke lo me kauloku. Ea, le fiafia lo le skama I le skama. E ke kalangoa lo ila e kalesia. O le fiafia lo ia oi. O ngau kama whailona I e vai whaifuse kala e whaleanga ila e kalesia. Whaise kala e whaleanga ila ulok. Ai o le mea le nga refute Yesu I lunga le vai eli ma le fingi Samalia. O le mea le tuma le anga whaale kalesia. I call it the religion tradition. Mantua ele tu whaanga nuu. E fo le tu wha e kalesia. Tu wha lotu. Le ala o le wingo le tu wha lotu. Religion traditions. It's some churches they have a certain way of praising. Some churches they have a certain way of praying. Some churches they have a certain way of conducting the service. That is their tradition. O le tu maleanga na wha lotu. Le ala kele ngā koe si loku I masenko kukuli. Le ka kaloko kukuli. E aku pe le fia la kova ai e kalesia e kalsa whai. Because some of the churches, some of the churches, they just sit on the chair. Some of the churches, they stand, pray standing. Some of them, they fall on their face. Some of them, they do it. We all do it different. Ai, o le maka upu lea. Nga whaasao Yesu le kalangwanga ma le fingi Samalia. Nanga o le kalangwanga le fingi meka uka poinga. Nga umaloanga, nga fo Yesu whawhika au le fingi lea yonga ko lua. Ai kalangwa mai no mo le fingi meka uka poinga. E men kala le fingi. O Marco ke kapua I le maunga le ngei. O oko, ko ke kapua I o I Jerusalem. Leo kala ngor finge me kauloku, but this is one of the issues that most Christians fail miserably right now. E pore ale le leo ka ko kala ngonga. E ke failo liska ka kala loko liska. E a makalo fo nga val fo nga a makani fi liska maniska. Yo nga ulaile liska ma yem fai liska ma makalo sa fo le upu le anga tangata. Ma fua mai ono le loto ua le. Manatua o le loto e tupu mai ai le amiu. A le pulea la o elo loto. O le pulea le le tangata o lona loto. O a kala e whaia ko lisi au vaenga ia o e marawe e kale sia. File mua o e le mse me ke pole e sia langa le ke iloa. That's not my priority. My priority is pleasing my Father in heaven. Se ko anga e whai. Ko anga e whai kalo loko kere kei kai o ko a whai ngai e sia. Langa lo ke iloa e leo le loko ke whakaua o le atua o ke whakaua. Praise the Lord. Mele le whema Yesu,
ia e alofa I lo atua, I lo loto atoa, le loko lenga whai o e le akua o le mafaufau o mea uma luanganga. Ia e koe avaku mo I le tua e ave I le alofa. O le tula fono e lona lua, whai mai. O le tula fono lea I le va oe ma le stangata. Remember, the Ten Commandments, the first four laws, that was between man and God. Tula fono se fulu, tula fono e wha mua, o tula fono I le va o le tangata ma le atua. O le siongo mulimuli le piko mai lalo. Tula fono le va no foi o le stangata ma le stangata. Le ala wa wha I Yesu I, mankue, over my coach la mon kupu pe, I think it's 200 something plus laws all together. Ai fesili lau kausi kula fongo ia Yesu o ia na mai le tula fono. Ai fe merika le Yesu nga le lua kula fongo o ke ao fia. Ao fia mai ame mai e ko ke fesili. First, love God. Second, love your neighbors. Love your brothers. Love your sister. E fia ni e kale si el temele nei o leka wa misa. E le leile le yangi ka poinga a le ongi kupe ka wa misa ai. Ia ongi me ai, a le ongi me ai e ka wa misa ai ongi kofinga. Ai fe mai le tua o le fatto nunga lona lua le e ka kau foi onga le ye ka ko o longa winga la fina ngalo le tua e le ka kau ko I ka liska malo I ko ngore kalisia e le ka kau ko I ka liska finga I me fai e liska finga I ko ngore kalisia e le ka kau foi onga I ka fai fia le kalisia e le ka kau fai kai le kalisia fai fia o isa la nga o le kemia ka ko ke fe se ai ai o ka ko solia le tula fono lona lua o ka ko le ana lo fai o tato tua o So if we behave bad, it's disobedience. The moment you say, I hate you, I hate you, I hate you, you are breaking the second commandment. Praise the Lord. So therefore, we shouldn't have any ill thoughts towards any other in the church. Whether God has used someone else's greatly, or ngā rua ngā liska kai whai ka kaloma I ia le tua e whawhitai o whaongaina leo langa o sila tama. Whawhitai o whaongaina leo langa o sila teini. Whawhitai o whaongaina le whanau o siu ngali lea. A le mele kupu, e whaikau wana e kongo le kalesia. A kele le whaongainga le whanga wolesi, e le whaongainga le whanga wolesi. Ia waika ngaka le whaongainga lang whanga. E le ei, e le se whainga whaongainga po ai e whaongainga so langa whanga. Praise the Lord. It's all about God's glory and God's praise. If God has used them, let us all praise God together. If God is using someone else, let us all come together and give praises to God that that person is used by God. Praise the Lord. Talafatule, Shea Salisa. God always finds its level. Praise the Lord. Yeah. Thank you for joining in. So we can try and ignore this as if it's not happening in the church. We are hypocrites. If we're trying to ignore what's happening in the church, we are hypocrites. There's no such thing as we pretend in the presence. Let us just pretend that everything is good. Let us just pretend that nothing is happening. O le mele ko o sa ile tua. E wha fōlinga. E ngā ala langa atu na o lau ngutu. Ai mamau yo me e loko. Praise the Lord. Ao mea uma ia. Whai maile atua ia le leo na ato o toi le tangata a mana a te fia alofo mai a te au o ke mga ofo I ke alofo I si o uso ngari ke rua ngā lue. Praise the Lord. Ai o le kelo le mele kupu kono ngā ngā le atua. It's always one way. There's no two-way. Two-way service is only one way. O le tangata e tai e mana o e na uia. E mana o e na uia e le mwhaona mana o e whasoina.
Praise the Lord. Have not God. If there come any unto you and bring not the doctrines, receive him not into your house, neither bid him good speed. Amen. For he that abideth in him God, speed is partaker of his evil deeds. This is a really good information that my brother blood always finds its level bring its bring. Le vanga mulumulia le for he that beateth him good speed is partaker of his evil deeds. Kakowie kadia fafafinge as fafafinge rather than as male. You are partaking in the evil deeds. Amen. Kakowie kadia le movement foles out giving the transgender movement. When we agree to them and we appreciate them and acknowledge them, this is exactly what it means. We are partaker of their evil deeds. People who encourage opposition, kanga kaya fie fai me falele like if malosia lau ke langolongo inga le mumele for my you have the right to your body. We must be really careful. People of God, we must hate what is evil, hate what God hates, love what God loves. Now, God hates evil. Therefore, we as followers of Christ, we must stand together with God and hate evil. Now, we don't hate the person who's doing evil, but we hate the spirit behind the person. Our work as Christians, we try and win them over. Win them over with what? With love. Let us not condemn them, but we try and approach them in a manner that will be able to save them from hell, but not to hurt them even more, that they will end up don't need God, don't want God anymore. There's a certain way of approaching certain people. Uh, there's a certain way of approaching certain issues. We can be harsh and we can be bold and we can be loud. We must peaceful approach, use the peaceful approach. Wala o nga Paulo fe me foi Paulo ia. Sa o alu fa kanga makiva nga ia malo inga le nga makiva. I become a poor person to win the poor person over. I became a wa walu fa kanga sori kula fo ngwe liva penga alu Paulo sori kula fo. Nga alu Paulo alu e ui fa kanga fa penga. Inga ia kai mai. Praise the Lord. Amen. We have everything. Ora mafuanga ele inga le kat kongulis ka ko ngayake oi. Langa ki kango fa kusa ile tino. You are comparing things in the flesh. E makua kakala o au kere kiki. E a onga kakala o au kere ia onga. E yeile kusipasi kakala o au elesa kusipasi. Mana tua o fifia mai kaule le kaupule. Roman 4. Acts 4 verse 13. Elesa singale. Now the same people. Acts 4 verse 13. The same people, they challenged Jesus in this. O kangaka ia ngana ko ia Yesu i le melea. Ile maka upule ka kanga inga mangkua. O le Pharisee o le tangata le fisiri. It's the Pharisee that asked the question to Jesus about the greatest commandment.
O kangaka fo ia, le whiangai ma pekeru ma yongi. In the book of Acts, Act 4 verse 13, I read it. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished as they took note that these men had been with Jesus. Ao nga whaangainga o e le tua. Mai kango e whaakanga le tua le ngango le tua e whaangainga o e kero e whaamainga ai le kangaka whaamawalunga. E le ngata e whaamaina le tangata e whaamawalunga. Ai a ki dienga le whaamaarunga loko. Ai sea. Nā ngā lewa wa ai mai. E kere a onga. E le ingi o kuspas. A o lau ka kalo e ka lia e ka ngaka. O lau savali e ka lia e ka ngaka le atua. O fōlinga e ka lia e ka ngaka le atua. Everything about you. Amen. People seems to turn towards God. But it's just you, the normal person. They realize the difference. They realized the reason why they were so bold and courageous in doing what they do. They realized the difference and they realized the reason as well. Now they think they mafau faufa ka o inga. Ai ke ufa big ai. Ele ya onga le wori ia. Ele ka nga onga. See in the minute of mai. They realized that they were unschooled. Ele ya onga fa kuspa ia. Ele yo ngi veske fa kuspa ia. And then umala yung ala ko vai penga fa me ele ya onga, and then they look again and them and they were just ordinary men. Kia wari ia e masangi iring tangaka. La wari ia la aka alo ngai ruma ili. Ordinary men, there was nothing important about them. They're just ordinary men. A whai ala wari ia ng whaiwhakoanga, that's who they are. A whai o sa whaipisinisi, that's who they are. But then they said, they were astonished as they took note. Maka whakawhia vaenga e mawhika uma. Mea e sena ko ma pekeru ma yongi. Leo farsa yo kaka ia nga onga kuspa ia. Kaka ia nga onga le scribes. I le Torah ma me uma penga. O kaka ia nga pasi mai. Ewe me, whakuskusa ko me ia. E ma kwa kere ale se senga. Ma pekeru ma yongi. And then they took note that these men had been with Jesus. Ole se senga lea. Because these men, they had relationship with Jesus. They were followers of Jesus. They were servants of Jesus. They spend time with him. They sleep together with Jesus. They eat together with Jesus. They go everywhere with Jesus. They sing and hear and do things together with Jesus. O ngā le mafua ma iei le mena. Kei no a whai o oiskanga ke fia i le tua. A whai o oiskanga ke whamuamua le tua I mea umu. A whai o oiskanga ke makua mawhanga le lua mawhakanga ma le tua. E le ai ma se poko le lalolangi nge ma whai o ngā whaamainga oe, pe le ai ma se poko le lalolangi nge ma whai o ngā ia challenging oe. But the most important thing is to remain humble. Because you learn from the man himself. You learn from the best. You learn from the one that everything was created through him. You learn his ways. You learn how he speaks. You learn how he do things. As long as we do accordingly to what Jesus has said and done, you know what? You will never question yourself. Am I doing the will of God or not? No. As long as you walk and talk and do everything that Jesus did and commanded us to do, then therefore you are exalted
above all men. Le unga lo kala le si kio fa pu e fa molunga. Ai o sili aku la o ile tua ngai lo kanga kai fa mo lo la tu poto. Malo la tu lo. Hallelujah. O le kelo kanga ka popoko e ke mingi kuspa ia. Le pasi mai. Ele iwi e ngi fa fika uli. They may have the knowledge, but they don't have the experience. They may know how to preach, but they don't know how to counsel anyone. Hallelujah. They may know how to read the Bible, but they don't know how to read people. Hallelujah. Because only the Holy Spirit had those gifts that can give to each and every one of us. O mea ia o le malamalama i ka, ka e leongi me mwheonga o inga. Hallelujah. Se vanga ngana nganga pa i o le tuanga ki au mea mea alofa ia the discerning of spirit. O le mea alofa maa ia ngai ki mwhaironga i malamalama i ka, ngai lolo la ia. Ai laku la e kangi meska mai ka mai kiki. E kere laku whakarango whakamakua ia. A suru mai, maolesi mea tāua lea. Langa e kare sia wao in mele, which is in another way, is right. But a whaia o kanga ko le tua ke alofa moni le tua. E le mawhaia o ngā alua lau ngā lue le tua. Lau ngā lue ko ngā luenga. Lale ngā lau tala. E isi tātou wala tō wao in the whai mai. Ia serve ai kamaloa. Serve al tina. Praise the Lord. Lale ngā lau tala. Usa la mangula ko kulanga vale nge ke wa ko si e skama lo i le alu nga lua i le fini na le nga lua le fini fa e li mai lungo se tina ya pe alu fo so soangi ai i se tulanga fa pe na ole a pa i ele tino te malo i le tino te fini ne ke lo a mamalo ma fo fau mai ma fo fau fa tanga tole tua e le ai ma se me alu lua la wa nanga to mai ke lege ke fo e bo pole me masol sal. Hallelujah. Praise the Lord. Te vanga nā tanga te leo ato tolo na maho faule tua ngai le ko inga vai vai nga e popole nge ke ua mo koe pa ua ma e popole nge ke ua koe afa o le tangata i o le tua. We see people as how God sees them. We see people as how God sees them. Praise the Lord. Ja, for me lai o foi po fase fulu o Napolo inga e lua. Ua wa au tu waile tu la fono. Those two commandments summarize the whole law. Everything. From the law to the prophets. Amen. O mea umai e whaakoko inga i o le lofa. O le mea whai ka kaunga. Practice e kako. Practice e kako le lofa whale tu. A mata mai tono le ainga. E kere a makai whafore ainga ke a makai ko kongoro ainga. Le lofa whale tu. If you know how to love your wife like how God loves us, then o ngale la le koe mo e vele me vale le fasko rua male. Male mga ku whakau wa fingi. You know what? I've heard this everywhere in the church. Every churches I heard this. Ao ngin kala ngolis kamalo long ko lua. Pe yelo son ko lua. Nalu ngalo kala. The words he used against the woman, the wife. Ela laule I folding ya. E ula I folding o sitina, e ula I folding o fingi, e ula I le king o fingi, pe e fie pe se me malie ya yele. Le criticizing o longa ko lua. E fa pena volis tina, e fa pena volis o fini. E kau kala whakau waa I longa ko lua. E mga ku whakau waa I longa ko lua. E kango laule, le au le angos ka malo. E laule, le a ongos ka malo, e laule vai, e laule au le anga, e la lau mange mea Ai alu kongon farsa. Le mea la kumu ika, ka sole pea le angil.
aka kulea, fusia kulea, whaia hea kulea, fo I mele ainga. Ngā ore whaaleanga, ngare mele whai. Mafuonga se sele me a makai. O le alofa whaale atua, you have to start from within your own house. Learn how to love your wife as how God loves the church. Learn how to love your children as how God loved his children. If I pay enough, learn how to respect and love your husband as how Jesus respect the Father. Praise the Lord. You know what it's how he always talks about his Father. It's always his Father. He acknowledged his Father everywhere. When he preached, he acknowledged the Father. When he do things, he always acknowledged the Father. He was always referring people to the Father. When he talks to someone, he always trying to point that person to the Father. And when he is questioned, Jesus said, it's the Father. I did not come and do my own will, but the Father. I cannot do anything on my own unless the Father speaks. It's always pointed to the Father. You know what? When we do things, always point everyone to Jesus. A saulu kanga ka monga mafikianga whaasingo ia e le whapea o le kuri aru ia Yesu. A kalangoa ia ke kalangoa whapea. Kei lo oi. E ngau Yesu e mawailu mapusanga. Only Jesus. A weke whapea. Sauran mako mafkanga ka kalu. E mako mafkanga ka kalu. Le pawa yo ka kalu. Ia pe kanga hoi whaasingo o le you know what? Serve Jesus to them. Maia kala pe ke ruma yonge nang whai. O aulo masiliva elo ia I maua. But what we have is Jesus, and that is what I'm going to give you. Praise the Lord. Don't give anyone your church. Don't give anyone or your title or whatever you have. Give them Jesus. O whaingo fia ngaka ko o nanga matatonga luenga le whai kemiringi. Peke whai whiau peke le whiau peke a kongo o le alavar ko inga ko finga ngake umia moe. Awa eke servinga se mea ongar kofi. Praise the Lord. Don't serve because of a title that you have. So what happens if you don't have the title anymore? Are you going to serve the same? Are you going to speak the same? Are you going to do the same when there's no longer a title? O kofinga ia, wanga se me le poile inga ia in ora me uma. O e fa ke ar polo ris kama ka o e sa e wor ka leve o ris kama e ka fu le afi e fa pe nga. O me o le winga na. Ai, o le mea i tatou. Awe ke ko anga e whai me mo le tuonga pa peo le wako fio e kai kai. Just because you are now become the leader of the youth, now you have to give you all your best, now you have to do your best. Aor ke misa e le kai e lau kala vo e fio su e ke e sau ni mea. Ele se unanga leina to inga unanga pena. Praise the Lord. Always serve God regardless whether you have a title or not. Serve Him with love. If you serve God with love, anyone can reward you or not, you keep serving God the same. Praise the Lord. Whether you serve in front of people or behind the people, whether you serve in front of a multitude or just a couple of people, nothing should be. Ia kukusala o nanga ato toa I le tua. I le ko kelo ka malele ai o ka langa le simenga re kupure kalisi. E poko longi mafukanga. Ai mesiangi pulenga mangi makanga luenga mani. Ne ko kele gaka. A makalonga.
Ai meles ka ia, I want that. I want to do that. A mai au me nga lelo lo koe fai. A mai au ke lau ke pese. A mai au ke lau ke kāla ngā lua. Whako au soa fia kāmara fia pese inga wakumu ka. Ai le ke ngau ngau wha apere ke minga o la ko. Wai mele lako e kāle sia ngā kua whaka. E loa umai le tua winga o e kako ke whai ei mea i o na luma. A le ale winga o le tala le tau whea batu. Serve God with everything that you have. Serve God with love, your whole heart. Give your whole heart to Him. A whai mai ki aro salu le follow o sa. Do it with love. Whai e ro ako koa. Mea maha penga. Aongi nge wha maongi kamai ko whinga la iki e ma. Mga ruanga la iki e kero e reisa o e le atua. Ku o ilu mo o tangata totele. Nā ai se ngā leilu ele kua. E ko kerenga ko la manuia ia tu e mala wona. Because you were never kereke ke whaise mea i le wainga o kakama. You always do your best regardless. Ta tono tato por kalamena ne fiafi. Ne whai alofa atu i nei o tato a inga ma wolo mai mo mai Amerika. Ia te lo te minewa. Ia pe tato por kalamena. Ia ono le whese se inga la. It's just a misunderstanding of timing and place. Ia e te tono tato por kalameo la wha awa wai pia. Ia pe a moa se ava noa. O no tūlanga fo inga ruenga e whesusia i le rasta ma tūlanga pena. So it won't be the same every week, but we'll try and do it whenever we can with the opportunity given. Yeah. O le ato mwhai e au one mga lua e mo le tua mono le whinangala. Remember, o ka kou, we just tell. We just tell the message. We just tell the good news about Jesus. It's up to the person. It's up to the Holy Spirit how to deal with the person. But just tell. Whatever opportunity you get to share, share. Share Jesus. Don't share yourself. Share Jesus. If anything, if you want to share yourself, share your experience of how Jesus was able to change your life. Lana e ka ua lo'o e, ia. E le ke me koe vai me ka kau koe e se fu iu wi. E ke me vai me ka kau e koe riu fu. A ma ngai o ka o Yesu. Ia ngā lua lua ka kurikuri Yesu. Let them experience Jesus themselves. Don't try to create an experience for them. Just let them come to Jesus themselves as who they are. E oa fo ia hauia. Arua i le atua o ke le polis ka po angi me ko mga o ke experiencing le atua. And you know what? He showed up. He showed up and allowed for me to experience his love. He showed up and allowed me to experience his peace. He showed up and allowed for me to experience his faithfulness. Amen. You know, God's desire for everyone is to always come to him. Anytime, with everything, with anything. O le alawa le whawhika auli, o le alawa le keimi, e mga o le atua e ke anua kusa o ia ke ia. Praise the Lord. Ai, o le mātou mo le maui man mātou tau atu. We are messengers and we are evidence and we are proof of what we are sharing because God has done for us. So therefore, if He can do it to us, He'll always He is also can do it to you. A whainga whai le tua ia te, un pai fuana whai le tua ia te. Praise the Lord. O nei se manatu wale le whapese i longa ke whaiwhi a mo peke le lei mo mua nga whako a saule le tua. Peke le aga peke le lei o le alawa ko inga mea ke iei. If you want to experience the love of God and the faithfulness of God, just go to Him yourself. Go to Him as you are. O a fwoi mea ngai ke ika i le tua, just tell Him. He is willing to listen. That's what He wants. He wants for us to trust Him. He wants for us to understand that. He wants for us to understand
He loves us. He loves the world. That's why he sent Jesus, because he loves you and I. Regardless of what's happening in the world right now with people rejecting and rebelling against God, God's love never change. E leo suia le lo fole tua la fu fa kalia le ko ia la ko. A ka ko ia o mo le va no ile tua. Ka o fi mauro wa vango. Ka o fi mauro wa vango. Don't ever think as a church member, think as a kingdom person. O ke mafo o tangata se lotu. Mafo o tangata o malo le tua. Praise the Lord. Yeah, ole tato mata upuna ne fiafi. Kaftaile le so tia kono ya power ya mole ava no fo yo mfaiona fonga ina ilo le tangata lunga tato por kalam. Ya talo ni fa pe na na fa tanga pele upole tua ngalue ya te oe. Fa tanga pele upole tua fa ali atu ya te oe le lofo le tua. E ma o te pole awa pa u pe fo I tua. There is still hope. And there is still time. And God's love is sufficient enough to forgive. Mawangan mele mga oile tua is to come back to Him, repent, and everything will be good. Amen. Whamaoni lolo to ile tua, ia, ona, whatanga rola I ele tua. O mea ele I vaia mō mua mali whalongo ina mō mua tangata. Whatanga ele tua ia te oi. Amen. Pina ngalo le tua I whaonga ina I tātou maana mea whainga ruenga. Tātou te whetala I lona tala lelei. Ia. Ma lona whina ngā loiala ia Yesu Keriso ni whaola ina ngā uma. Ai, whamanuia tele le tua le nea fia whit tātou por kalami. Whamanuia le tua ia te o tō uma lava mwhaiona māua mai tātou por kalami. Yeah, I am trying to share por kalami. Don't share it because of, I'm not saying to share because of me. Share it, I find a ese mea na o ngā ia te oi. Yeah, te tonu fo ia o ngā mo listangata. Amen. O lau mo le mau, malau mo le mau. E whape nā na whalau te leina ile mā lo le tua. Ile neila rolangi tātou te iai. Ai, whamanuia tele le tua ia te o tō uma. Ia, whamanuia fo I le tua I le sunga I le te akono. O le kapiteni o le tātou por kalame. Ia, alo whangia fo I le tua lo tangata whatau wa. Mai a pēle malo si au au nei mo ia. Ia, mwhape nā na o maile mana mana mo le tua. Ia, le so swani le ngā pa ia. Le mwhaiau na pāua wina I pēle tau tua ma le unang. Mo le tua mo le malo. I le sua whapelo Yesu Keriso. Ia, o te pātou whātua I le nea fiaf. I love you so much, family. Until next time. Yeah. Whamanuia tele le tua. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no